ထမဆုံးနေ့ရက်အနေနဲ့ပထမဆုံးနေ့အနေနဲ့နေ့ရက်အခေါ်အဝေါ်တွေကိုကြည့်ကြမယ်တင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာတာပဲတောက်ကြစနေဒီနေ့မျိုးလေးဒီလိုခေါ်ကဲကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ရေးလိုက်ပါနော်ခြာရင်တော့စာအုပ်ပေါ်မယ်တနေ့နေ့ကိုထိုင်လို့1ထိုင်လို့ကမရေးတတ်သေးရင်မရေးလည်းရတယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အတန်ထွက်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုနားလေတယ်လို့ရှင်းတော့တင်းကနေကိုဝန်ချမ်းကလည်းวันอังคารอย่างไรเนี่ยพวกคุณเนี่ยก็วันพุธพวกคุณเนี่ยก็วันพุธพวกคุณเนี่ยก็วันพุธจะทำเลยเนี่ยจะทำเลยเนี่ยก็วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีอะไรอย่างเงี้ยวันพฤหัสวันพฤหัสน่าสกัดเยอะเลยค่ะสายเลยค่ะเราเทยีเบียมเนาะสกัดเยอะเลยค่ะมาที่นอกกันอะไรแบบย่อยอะไรอย่างวันพฤหัสวันพฤหัสจะเป็นนิยามสนิทเนี่ยจะไปต่อจากเนี่ยก็วันศุกร์วันศุกร์เลยมาละเนี่ยเลยน่าเลยเนาะวันศุกร์กันเลยนะวันศุกร์ต่อจากเนี่ยวันศุกร์สนิทเนี่ยวันเสาร์ก็เป็นเสาร์สนิทเนี่ยก็ไม่ได้รู้แต่เนี่ยเกิดเลยเนี่ยวันอาทิตย์วันไทยต่อที่วันอาทิตย์เยอะดีกันวันอาทิตย์နားလည်မယ်လို့ပြန်ပြီးတော့နှွေမယ်နော်နားလည်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ဒီနေ့လေးကိုဝန်ကျန်วันอังคารဒီကနေ့ဘယ်ခုနေ့ကိုဝန်ဖို့ကြာသပတေးနေ့ကိုဝန်พฤหัสပြီးတော့ဝန်พฤหัสဘดีမမျိုးခေါ်ရတယ်။တောကြာနေ့ကိုဝန်ศุกร์စနေနေ့ကိုဝန်เสาร์ဒီနေ့ကိုဝန်อาทิตย์ကဲနားလည်မယ်လို့ပြောနေတယ်နော်ဒီထိမဖြတ်သေးဘူးနည်းနည်းလိုက်ရေးတာနော်ဖြတ်သေးဘူးအတန်တော့ကိုနားလဲတယ်ပဲမှကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကြားတယ်လို့ပဲမှဝန်ကျန်ဘယ်လိုကြားလဲဝန်ကျန်အဲ့လိုကြားတယ်ပဲမှကိုအတန်ကိုမြန်မာလိုလိုက်ရေးမပြေတော့ဘူးဝန်ကျန်ဝန်อังคารအာယနာတအန်ခေါ်အနောခံခိုင်းတဲ့ခံဝန်อังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ကဲဒီချိန်ထားလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်နော်ဖြတ်ပြီးနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတက်မှာရေးပါချရေးပါပြောင်းရေးပါနော်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပါသွားမှာလဲဆိုရင်3ညကနေတန်းအထိကိုကျင်းတယ်3ညကနေပြီးတော့3ညကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆွန်3ညကိုဒါလို့ခေါ်တယ်ဆွန်3ည
năm biết tiết tiết cổ nừng 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 nét cổ sáu ở đó nó sáu to sám sám liêu xí sa y xí ai xí xí nào ha 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 mai thổ ha cái đi nga đâu cái gì nhỉ sao nga đâu tông nhau sổn tích cổ nứng nít cổ sóng tông cổ sám lý cổ xí nga cổ ha ok vì nó rút tóm á chào cổ sẽ tóm nó tông nhau chào cổ hộp họ chào cổ hộp họ ổ có hộp hộp cắt ta đây là hộp con này cổ chết cho đó chết chết ta gì đây là chết chết sức cổ bẹt bỏ đó bẹt bẹt sức cổ bẹt sức cổ bẹt cô cao có cô cao đó cao nơi chỗ cao và xéo xếp soi và xếp để xe cái đi là gì đó hộp chào chết bẹt cao xếp lấy nghĩa là cái đặc biệt là phải mà nó thì cái này sẽ sette của thì sẽ là sette độ nó sette độ tông sette độ rồi là này tụi anh này đi học chuyện sette của gì đấy cả mà nó sẽ so ý bỏ sette giờ tụi sette của giờ là sip này luôn mà phải sip ad đó sip ad đâu phải đấy sip ad là sip ad cho nó ad là nhiều hồ cái như chỗ đó ad của tạm thời lại ta say sip ad là như chỗ đó ad đi nhưng mà đồ ad sip ad của ta đi ta lên sip ad là nhiều thằng lại được giờ sang này của giờ là bằng mà sip song này cả thì mà này cả song này thì aga ta say rồi ta say sip sorry và say sa màu song sip song là phải là sang này để nó sẽ rồi đã nó sẽ rồi nó sẽ giờ là yes do ý mê so bỏ sip yes nó sẽ đi khu vực gì đấy từ lúcပြောlại là đi thảm yes để đi thảm bây giờ sip để đi thảm nó sip đi sip để đi thảm yes để đi thảm bây giờ nó sette nó theo đi yes đó là khu vực gì đấy yes này nó sẽ lúc mà khó đó xong sip lúc mà khó mà thì mà xong rồi nên là nó sẽ rồi xong sip che mà đám này từ đó sẽ lúc mà khó yes lúc mà khó đấy yes nó sẽ thì cái đám nó tống dây của cha đó sắm sip lúc khó đấy xóa màu sáng xóa đi bỏ sip tống dây của cha đó từ đó sắm sip lúc khó tống dây sắm sip đó thì nó mặt hào bây giờ nó sẽ nét của cha đó do ý nghe ý bạc ý dẹp so ý bỏ sip ý sip đó ý sip nó sẽ nét
20နည်းနည်းလေးရှော့ပါမယ်ဒီလားနည်းနည်းလေးရှော့ပါတယ်နည်းနည်းလေးရှော့ပါလို့ပြန်ပြီးရှင်း30ကိုစစ်ပတ်စာအေဘာစစ်အာအေဒါစစ်ပတ်အဲ့ဒါလည်းတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အင်ကြီးချောက်တဲ့အဲ့စစ်ပတ်စစ်ပတ်လေးပြီးတော့17ပြီးတော့20ကိုကြာတာ20ရာအေမေးစာအေဘာစစ်20အဲ့20 21ရာအေမေးစာအေဘာစစ်20အာအေဒါ2022ကြာတာ22ဒီ10ကိုဖြောက်ပြီးပြောရင်လည်းရတယ်နော်10အဒါ10အပြောရမယ်10အဲ့လိုပြောချင်ဘူးနည်းနည်းလေးဖြောက်ပါဒီဘက်အဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါပြီးတော့ပြရမှာနော်22ရာအေမေးစာအေဘာစစ်20စာ22ဆို22ဒါမှအကွာနည်းနည်းကြောင်းမဆိုရင်22လို့တန်းပြောလို့ရတယ်22ကဲဒီနေ့တော့ပဲပြန်များလာမှာဆိုနောက်နေ့တွေမှာထပ်တွေ့မယ်နောက်နေ့တွေမှာပါမယ်ဆိုတော့100 200 300 400ပြီးတော့1000 2000 3000 4000 1000 1000အဲ့လေးတွေပါမယ်နော်ကဲ thank you see you in the next video